Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Corinto Kapitulo 13, versikulo 13. Kabayatan na, dagitoy tallo ti agtalinaed, pamati, namnama, ayat, ngam ti kang runaan kadagitoy, iso ti ayat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kenbiag. John, agriing kan. Sumurel kan iti eskwelaan dagiti ubing. Kat sumrak dalatan na. Amo madan na po yata na kay dirabi. Parbangonan, itay simangpet ka. Ay, nagadayo nga min dyan nagseminaran mi. Kaya't da kakano ang makita dagiti ubing sakbay asumrek da di eskwelaan. Intun malamton. Intun nagawid da. Rumor tayon to. Imbagam da ita Wen, ibagam katakwada. Ay na, sigurado ang maragsakan da, inton maamuan da ita. Naimbag abigat mo, ma'am. Kastamot kan ka, sir. Saan na ko mga awagan iti sir? Staff na ni Sir June. Umay ko pumaalaan ti papeles kan kwa na, akasapulan mi iji office. Kasta ka di. Nakaturog pa'y ngamin. Umunag ka tariingat. Agyaman ak, ma'am. Agtugaw ka. Kayat mo ka diti kape? Saanen, ma'am. Aga papuraak. Tani, masapul asumra ka iti alas 8. Kasta ka di. Mabitlaan nga roda. Lakay, ada bisitam. Ada bisitam. Staff mo ka no? Ada ka no papeles nga umay naalaan. Awan gayam. Itad mo man langin data folder ang nakaparabaw di laptop ko. Di mo ka di sangwan? Saanen. Awagak tulangan intun madamdama. Basta yawat mo data folder akasapulan na. Adto yung folder. Agyaman ak, ma'am. Pasensya kan tanapuyatan ni sir mo pa nag-seminar. Manumot namin nga aldaw di seminar da iti Davao. Davao? Ije ka di tinag-seminaran da? Isumati ko na. Makalawas sa iti Davao? Kunak no ije laang bagyo. Anya? Kantiam mo ka. Talo laang aldaw ti seminar da ije bagyo. Pasensya kan, ma'am. Amangan no na-extend ije Davao ti seminar. Iso nagbalin ang makalawas. Sige, mama. Mapanakon. Thank you. Ay, sige. Davao mati ibagbaga na ang nagseminaran da. Di talaan kanumot bagyo. Di nang samot amot ibagbaga na da ito'y staff na. Hello? Apaya di nagsungsungbatan ha. Itayak pa'y atex kan umawawag kan ka. Among mata na po yata nak. Kan imbagak matkan ka. Asaan ang mabaling nga umawag ka no adak dito'y balay mi? Apay ngamin adeded mga anak. Anda nga rod ni bakit ko. Mangag na ti panagsarita ta. O di umadayaw ka. Tapos na amangag. Apay ngamin ngay mawag ka. Jay, kwartak ako na mga isend mo. Awan matlaangan. Agin inanaak pa'y. Send mo ijay account ko. Takasapulak ang shopping. Nag-shopping? Kat no nag-shopping kan, idi naggaputay jay Davao. Saan ka kadipay anap nagkadagiti agkakangin na abadbado, bagken sapatos sa ginatgatang mo? Mapanak ang paparlor kita. Kan ijay dentist ko para dito'y braces ko. Iso amang isan kan. 20,000 tisend mo. Anya? Nagdakkel mo't daytan? O sige, 15,000 laangan. Tapnawan makunkunam. Isend mo, darasam. Aniya? Sige nga Roden. Bye. Ay namanang, nabannog ako na makiayayayam kadagiti kakaanak dito playground. Isong arod nga inawis ka, tada kaduak ang makiayayam kadakwada. Tano si siyak laeng. Ay, kakaasi ak Kat ni Manong John ngay. Jakman amo. Adalat tamot iji sirok ti kayo ang nakatugaw. Tasla saan samot ang naragsak nga adda tayo dito playground. Bay amon, nabannog pa'y laang dayta iti biyahe. Manang, jela tamot cellphone na tigigaman na.
Di mo madlaw dayta. Tiyan niya. Kasla ka na yun nga da umawawag kan kwa na. Ay na, amamatan. Ado ti staff na nga ag-report kan kwa na. Sa bagay mo't kit di Ala, ituloy takit din ti makiayayam ka dagiti ubing. Sige, mana. Adda kami dito'y park iti pamilyak. Apay nga awag ka nga awag. Apay, dakas ka di, kat mamimis ka nga ron. Naisend konti kayat mo. Apay adisturbuan nakpailaan. Kaya't ko nga ron ti attention mo. Anya ti kayat mo asawan? Diyak kaya't nga ad-ado ti oras kan panawan nga ipapain mo iti pamilya. Di ka agsao iti kasta. Tamano nga aldaw ta ijay Davao. Urang ti manong aldaw lang. Kaya't ko, inaldaw ta nga agkadwa. Nagsaritaan tanday toy. Ited ko amin akayat mo. Ngem agawidak iti pamilyak. Taapay, tapno mapanagnagam a responsable ka nga ama. Kasta ka di, ha? Di mat talaga akasta ti set up ti relasyon ta. Saan ama balin itanday ta kanya? Anya? Malaksid iti kwartam. Kaya't upay ti ayat ken naan-anay apanawan mo para kanya. Di ka agsao iti kasta. Taapay asan? Agduan atawan ti relasyon ta, June. Kurangan para kanyak ti kwarta. Naskan nga ipaay mo kanyak ti oras kan panawan mo. Ala, agawid kami. Nalpasan anagay ayam dagiti ubing dito park. Anya nga tanong umayak ita dita. Kat makiam-am mo akin ni misis mo. Dayta ti saan mo nga aramiden? Mabutang ka? Pues, tapno jak aramidan dayta. Pauitan nak iti 5,000 ijay account ko. Anya? Isend mo itan, no di mo kayat adadaulak ti pamilyam. Anya? O, Maricar, mangan ka pa'y Nagadumot gayam daytoy makan abalon tayo, manang. Kat no kunakmat ngamin ka ni Manong mo adyon nga agmalmalom tayo dito'y park. Saan ka di akayat ni Manong Jun, timangan? Jakman amoy ti day tao. Labsog pa'y ka no. Apay ka di akaslada pagbutbut nga na. Kasta ka di? Tila pagtaltalyawan na. Anya ka di ti mapaspasama kenkwana. Jakam mo. Nakmanlaik kan iti kananan. Ayabam kit di dito, itakalangan tayo amangan. John, umay kamanganan. Sanak pa'y amabisin. Ni, awan pa'y kinan mo manipod itay bigat. Di nakpakadanagan. Ada ka di pagbutbut nga? Anya ko matipagbut nga? Nadlaw nga ni Maricar nga itay pa'y atumakder kan tumanalyaw ka. Kan madlaw ko di tarupam. Saan ka relax? Okay, haklaan. Ingkakat bantayan dagiti ubing. Yalaan ka man laangan iti kanam. Diyak kayat amabisinan ka. Saan tayo ka di pa'y nga gawid? Saan ka di atungtungan tayo nga gingga tayo alas 4 dito'y park? Pasado alas 12 pa'y laang. Saan pa'y nag-enjoy dagiti ubing? Adda nga minaskan nga isaganak para iti trabaho. Ay, makauray day ta. Saan ka kadi anaragsak makitam dagiti anak ta nga again enjoy dito'y park? Di mat imbagakan ka asan ka nga umawawag. Insend ko matan tikid-kid daw ang akwarta. Thank you, aklaan kan ka. Tanaawat kundi kwarta. Agungat kan samad kan, my darling. Di mo nga minsursurutan tinagtulagan ta. Di na kumauawagan ta, daak pala dito'y park. No saan ka asong batan, di nakmat nga rod sardengan nga uawagan kan teteksan. Kasta ang naagayat. Diyak kayat nga damangagaw iti oras, iti ay-ayata. Sumardeng kan, sardengan nakuman. Agkita ta inton bigan, Ada trabahok, agmalmalamak iji office. Apay, saan ka di amabalin agkita ta iti office mo? Anya? Saan amabalin? No idi, saan amabalin? Mabalin itan. Anya? Saan ako na mabalin nga ilamang kadagiti gagayam kan office mate mo? Anya? Saan mo nga amo ti sasawem? Aklo nakmatkat,
Noyam muna kas may kadwang asawang, basta agbalinak apaset itibiyag mo, June. Aniya. Ay, agigiddan kayo mataparubwatak. Bakit? Di sapatos ko. Yawat mo. Ada dita abay titugaw. Apay, di mo makita. Ada pa yan medyas mo dita. Aywan gaya. Kasla ka la stress la unay, June. Anya ka di ayat mapaspasamakan ka. Stress ak lang iti trabaho ka. Numat ngamin rumar tayo. Day tala umawawag ter aramidam. Trabaho day, Jay. Agrelax ka mo't alakay. Kasano nagsakit ka. Panunutan na kami matapamilyam. Nakasagana ka din ti kapek? Wan, sige agsapatos ka. Tain nakalaan di kapem. Asino dahi ta babae anak ka miniskirt? Kala at latan asimrak dito opisina. Kaslawan nakita na. Kasaritak man. Ma'am, excuse me. Apay? Sa dino ti papanam, ma'am? Ijay opisina ni June. Pasensyakan, ma'am. Ang bisita ni Sir June. Saan mabalin ang madisturbo? Anya asan? Adda kayat ko nga ibagaken kwa na. Sino kayo ka di, ma'am? Saan mo't asika ti misis na? Siyak ti misis na. Ha? Tinaksurutan. Aramidak ti kayat ko. Ma'am, mabit lang! Ay, sus. Kasano da ito yan? Isa pa isagsaganaan ni Sir. Timiting da intun madamdama. Good morning, my darling. Di na kayat apastre kan di staff mo. Nagpabigbigak asyak ti asawam. Inaramid mo dayta. Apay ki di na saan? Asawa nak mata. Aglablabas kan. Saanin anasayat dayto yung aramidam. Kunakmat kan ka, nga aramidat ti amin, tapno agbalinak apaset itibiyag mo. Saan amabalin nga agnanayon nga ilamangnak nga awan anyaman na? Agsarita ta inton madamdamay jerwar. Adamiting ko, isuanas kan arumor ka. Saan? Diyak kayat ti rumar. Nauma akon nga aglamlamang dyan. Mano ka di ti kasapulam akwarta? Sika ti kasapulang. Sika lang ang ti kayat ko. Ladingita, ngam saan ko amabalin at alikodan ti pamilyak. Kasta? Pues, dadaelak ti pamilya. Amom ti aramidak. Mapan ko ibagakin ni misis mo nga da sa bali akarelasyon mo ket siyak dayta. Manang, itay pa yung agri-ring, dahito yung cellphone mo, dito'y salas. Sino aya day ta umawawag? Ni Manong John. Saan namat nga ugali ti umawag no madama ti trabaho na. Anya nga tayo ti ibagana. Katsong bata mo na. Sige nga ron. Hello, Lakay. Bakit? Adda ka din babae nga imay dita balay? Awan pa'y mat, apay aya. No adda umay, saan mo kasarsarita? Danggap ti bagak, katsapay la ko matapatsam. Anya ka di papaspasamak, June. Pakawanan na ko ma. Nagbasolakin ka. Anya? Nakirelasyon na kiti ubing. Ngam kayat nakapirgyan itan. Saan nakasardangan na daw dawatan iti kwarta. Tila pamutbuteng nga aramidan na. Naaramid mo day ta kanya. Kada kami kadagiti anak mo. Kayat ko napugsatin ti relasyon mi. Ngam saan nakakayat asardangan. Kat kayat na kayo nga iraman iti gulo. Nagtalagak kan ka, John. Apoy ang naaramid mo day ti kada kami. Pakawanan na ko ma. Ikanak iti may sabay agundaway. Ikarik. Jakon aramidan dayto eh. Pakawanan na ko ma. Diyak ka mo nun niya ti ibagak, John. Ha? Sino ka? Kayat ko akasarita ti misis ni John. Ni Manang ko. Awanda, adda na pananda. Ibagam kan kwa na ngay mayak. Siya, Anya ko maita na sikat ti babae na? Saan mon aguluan tinaragsak a pamilyada? Agsard ng kakuman. Tauray pa'y anya ti aramidam. Saan nakaapilyan ni bayaw ko? Anya? Iso pumanaw kan. Sakbay nga ipakamat ka iti dakkel nga aso da.
Agyaman ak bakit? Tainik ka nakitigundaway amang ilintag itidakas ngay naramid ko. Ikarik, ipaay ko kada kayo tinaan-anay nga atensyon kan oras ko. Diyak kayat ama perdi ti pamilya tayo tiyun. Babasit pa'y dagiti ubing. Kasapulan data naganak da. Huwan bakit? Amok na ita. Nagbasulak ng pagbabawyak itan. Naragsak ti panagbiag ti pamilya ti manakam, managayat kan manangipatag, apadre ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Juan Kapitulo 15, versikulo 7. No agtaeng kayo kanyak, kat agtaeng dagiti sao kada kayo, dawaten nyo ti anyaman akayatyo, kat maited kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Diyos ko, sapay la ko ma. Tama ibatog iti na nga to apresyo dagiti bunga ti mulak anat natin. Tapno man ayunan ti urnong ko. Kinadamat maited ko kininanang. Kumagis. Ang tantanamitim kamay. Apa yung karkarara ka? Isos, agbalin ka asanto no kasta. Antakan matgayam dita asideg, Manong Bernard. Kawain, nangag kumanan ti minamag nga raramidam. Inton kon, pagbiddo tanda kang agbala. Tane, isasaw kang agmaymaysa. Awan matidakas nga raramidak, Manong. Agkarkararagak lang iti apo. Tapno tarabayan, ken bindisyonan naklata. Adula amin lang iti ibagbagam. Manong, amin na parabor, aggap-gapo iti Diyos. Basta siya, pagtalinaedak latta dagiti sasauna iti biyak ko. Ket mamati ak, asung batan nan tumot lang dagiti kiddaw ko kenkwana, iti umno apanawen. Adto yung tigat-gatangam a soft drink, aalan kaanakan. Agyaman ak, Auntie Wilma. Ay, ato'y matibayad ko. Agyaman ak. Pagtugaw ka dita at agmerienda ka. Agyaman ak, Auntie. Nagdagaan ngamin ti panawen. Isong agpalami isak mampay. Sakbay ngagsubliak man ni J. Talon. Katuan, nagdagaan mo't ngamin nga agpaiso ti panawan ita. Naimbag no saan ang maapiktaran dagiti mula tayo itinalabas a kinabara ti panawan. Ay, kiddawan tayo iti Diyos, Auntie. Awan mo ti imposible kan kwa na, saan ka di? Sa bagay mo tikde. Husto launay day tayin bagam kaanakan. Ay, inton maibos ko day toy. Agsubliak iti talon ko. Tapno malpas ko dagiti trabaho ki Jay. Ay, kaanakan. Kat agan-anad kay Jay. Nang runa, kat sobra ti kinabara na ita. Wen, Auntie, kat agyaman ak. Ay, nabanuga ka nagapoy di talon, nanang. Nakaluto kayo ka din iti pangmalman tayo? Ay, kasano adi ka mabannaw? Kano nagdagaan, mapan ka pa'y lang ijay talon. Apay, namnamaam ka deng at damagimulam kadagiti mulam anatang. Amumat asobra ti kinadagaang ita ti panawan. Ipapili mo ki den tinagmula. No di kakat utro. Mangnamnamaklat pa itinapintas nga apit, nanang. Adamot irigasyon na pangalak iti pagsibog ko. Sana bale, dandanin maapit dagiti mulak anatang. Kano naglaka ita ti presyo dagiti natang. Naimbag ano makabawi ka iti pan nakalugim idinapan atawag. Dakal ti kaasi ti apo kada tayo, nanang.
Mangnamnama adi nakpaayan ka dagiti daw ko kankwana. Ay, jakamukan ka. Day talatan ti bagbagam. Apay, napanaknakam ka day nga addapod no adyaws si Kaalan. Wen hanang, gaputa mariknak dito'y pusok nga da Diyos. Kan may sa, kanayon nga ipariknana ti panagayat na kanyak kas anak na. Jakamukan ka. Makamuka, no day tati kayat mo apatyan. Ngam no siyak ti sika. Agabrod kalaangan, ta sigurado abumak ng kadagaws. Abangan numaikasar mo pa yan nibet, akaayan ayat mo, numapasamak ti kasta. Bayan yung ta-abroad, nanang. Patsyat nga umasinsuak, uradak lang ditoy. Amuyo met, tsak kabalan ti mayadayo kada kayo, nga ipatpatag ko itibiyag. Naimbag ta nasangom pa itimay si marungkad dito'y balay. Nga oray makumikom ka ijay talon. Talaga ngayon sa parko timay. Kaputa na bayagmat nga minan adita nakapagsarita. Apay kasta tilangam. Kasla adda nadagsan apakarikutam. Anya nga minday taaya. Mabalin nga ibagam kanyak. Tabareng matulungan ka. Beth, mismo nga min akapamilyak dagiti mang dismaya kanyak. Kunada, apay kanwa nagmulak itinatang ita. Ibagbagada pa'y, analakan to ti presyo tinatang into nagapitak. Alan, sigud mo takas jay ti panagsasaudakan ka. Masakita naklatang amin. Suportaran da ko ma, takapamilyadak, ngam saan mo? Ala, baybay amlat taidan. Ikararag talaangan, asapay ko matasaan ka amalugi iti panagapit mo. Tulungan na nagkararag. Tapagsayaatan tayo amin daytoy. Wan, Alan, agtinulong ta. Rumuarak, Alan. Isaramton to'y balay no rumuar ka. Sa dino ka diti papanan nyo, nanang. Ay nayunam man kit di daytoy kwarta kapag sugal ka. Tamangan no kurang. Pasensya kayo, nanang. Ngamawan maitid ko kada kayo. Gaputa sa anak pa'y matanak kalako kada giti mulak. Agapit aktupay langin ton umay alawas. Day taka ti kunkunakan ka, Alan. Adayo ti asensukan ka no kasta ka. Agabrod ka langan tapno bumaknang ka. Imbagak matadya kaya ti agabrod, nanang. Ala, makaamu ka nga ron. Ano sam ti agdapal iti asen no malugi kan tumanan kadagiti natang mo. Di yung amin ibaga akasta at mapasamak. Unay kayo maten. Malaikan na ko niti pagsugal ka. Taimnak man kit di agsugal. Dayta ti makapalagan iti biyag ko. Gaputan na ragsaka. Nang runa no mga baka. Nay, agasan ta nakapurma ka, Alan? Di mo kunain na mapan ka iti talon mo iti kastalang, am? Saan manong? Si Kamet. Apay ko mga agpurma ka mapan iti talon. Naggapo ako niti agsapay jay. Agsubliak manin inton malam. Inak pa'y makimisa manong. Anya? Isapar mo pa lang ti mapan iti simbaan. Idinto tadanda ni mabalinan nga apitin ti mulang. Di ka kadbantayan, tapno di datakawin. Awan pa'y mati nagtakaw ka dagiti mulak, manong. Awan ti agtatakaw dito lugar tayo. Umay kakit di. Inta pa'y makimisa. Sakbay amapang kay talon mo. Ingkalatan. Jak masango ti mapan makimisa. Ado, ti pakakumikumak ita. Alagin din. Ingkan. Tani, no siya. Busy ak. Agtrabaho akit di tapno daras nga umado ti kwarta. Tapmoyo manong. Ipaay ti Diyos dagiti amin nakiddawan tayo kenkwana. Basta pagtalinaiden tayo dagiti sasauna itibiyag tayo. Ay na, jak masango ti dumngeg ka dagita nga ibagbaga, mading ko. Ingkan, tamapanak mo ta ni Jetalon. Mataktak tang agpadpada no kasta ti bagbagam. Umay ka, Beth. Inta pa'y mangan iti restaurant. Sakbay nga agawid ta. No pa'y saan ta na makapasyar. Inta langin mangan. Sakbay nga agawid ta. Sikat ti makaam mo, Alan. Sigurado ka, amangan ta iti restaurant? Saan ka pa'y matlang ang nakaapit ka dagiti mulam? At dapay kwartak dito, oy. Ala, may kakit din.
Intapay mangan, sakbay nga itulod ka ije balayo. Darasam Bernard, amangan no sumangpeten ni Alan. Intan, mapantan ilako dagiti naalata ka dagiti mula na. Tani, adulmutin da ito. Ay, agburasak pa nanang. Di nang tumadlaw amaksayan ti bunga ti mula na. Ta, nagado. Kun may sa, mabayag pa'y asumangpet day jay. Ta mabayag ti misa. Anya mabayag? Kano may nga oras laang. Di mo amua, gaputa saan kamot amapan makimismisa. Aya, ay alang arutin. Hintayon. Amang ano madano na tayo ni Alan nga agburburas iti mula na. Sabagay, ibagak nga imbagam nga agburas ta. Iso nga dakmet ditoy. Ay saus, di nakman isagmaksi ka. Malakit din, agsubli akpay ijay sugalan. Tanaabak aminan akwartak. Masapol ang makasubutak. Alan, umaykan, mangantan. Gimatang akon iti litson asidaan ta. Tanah nga bakak ijay sugalan itay. Sige lang, nanang. Mangan kayo latta. Madamdama akto na mangan. Kaputawan ganas ko amangan. Makamuka nga raw. Ibatik latan dito iti sidaam. Aguray ka man. Apayakas lanan dita ikaita. Adda ka di parikot mau. Adda nagtakaw kadagiti mulak ije talon, nanang. Ha? Ay sus. Kunak no di na nadlaw. Sapay agapit ako nito no may alawas. Nagado tinaksay. Uray ko ma. No dagiti talaga amabalinan tinalada. Hanggang saan mait. Tabinuras da. Uray saan pa'y amabalin. Ay kwa. Adda ka di atapam. No asino tinagburas ka dagiti mulam. Da kaya ti agatap, nanang. Ikararagak latan. No asino man tinangaramid iti kasjay. Saan nabali? Sukatan to ti apo dagiti napukaw ko. Naimbag abigat mo, Alan. Ada ka din ni Nana Lena? Si Kamat Gambeth. Naimbagmat ngagsapam. Awan ni Nanang. Nasapa manin arimwar. Apay ka di? Anya ti masapul mo kankwana? Alan. Papaitid ni Nanang to'y bayad ti ginatang na abong ti mais idi kalman. Awan ngamin baryana, iso nga inutang na pailaang. Naglako ni Nanang iti bunga ti mais kunam? Katuan, kunanamat nga inangkat na kano, kan saan lang abunga ti mais tinlako na. Agduduma anat nateng. Iso nga impagarup ni Nanang, nubunga ti mulam dagijay. Hangam, saan mo't gayam? O sige saan akong agbayag? Itin mo tulatan day takan ni Nanang mo. Sige, Beth. Agyaman na. Adto'y Nanang. Kwarta. Inted ni Nana Berna abayad ka no tinla ko yung amais idi kalman. Apay nga inted nakan ka. Kunakmat kan kwa na nga inaktulatan singiran ija balay da. Angam na Alan, saan abo nga dagiti mulam tinla kumikin ni Manong mo idi kalman, inangkat may, gaputa kayat mitag negosyaw. Awan matibagbagak akasta, Nanang. Ngam amo ti Diyos ti pudno. Ket uray saan akong ngagsaludsod. Amuklatan nga aglibak kayo, Nanang. Alan, kablawan ka. Ay, natsamba ang tinangato a presyo dagiti natnatang kan mais amulam. Ay, dakkel mat itaan tinaglakwam. Wen nga rod, Beth. Mabayada kong dagiti nautang ko. Ken adda pa'y mainayon iti urnong ko. Naragsakak para kan ka, Alan. Angam, apay ngay akasla naliday ka. Ada ka di parikot? Di nakpakadanagan, Beth. Bannog ko la siguro da ito'y. Agyaman na ka. Gaputa imay nakpinasyar dito'y talon ko. Awan anyaman na, Alan. Agayan ayat ta. Isungat aramidak ti kastoy. Anya ti kumpisar mo, anak. Ala, ibagam laeng. Dumdum nga ka, kan dumdum nga ti apo. At ang amin basol ko, Father. Jacket da ito'y ariknak. Ngam kas tao. Masakit anak met.
Nang runa, kat mismo pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Tinakawan dak ti inak kan ti kabsat ko. Isu nga uray jak ko makayat. Nasakit tinakam ko kadakwada, Father. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, anak. Tinakawan da ka iti anya. Tinakaw da dagiti bunga ti mulak, Father. Kat nasakit tinakam ko. Gaputa isuda pa'y akapamilyak tinangaramid kanyak iti kasjay. Jak pulos ni namnama amaramid da kanyak ti kasjay, Father. Amamu kan, anak. Kat amu ka. Natural lang day ta amariknam. Gaputa nasaktan ka. Ti kasayatan nga aramidem. Kasaritam ida. Amum ti rason. No apay an aramid da ti kasjay. Kat no agkid daw da iti pamakawan. Pakawanam kumaida. Gaputa inted ti Diyos ti dawat mo. Kat nakasagana ti Diyos amang ipaaypay kan ka. Kadag iti amin akid dawam. Apagsayaatan ti biyag mo. Agyaman ak, Father. Sige. Tungpalak ti balakad jo. Ay, nasaya at tasimangput kan alan anak ko. Adda ni manong mo a Bernard. Adda na patag nga ibagamikan ka. Kasta ngagpaiso. Ading ko. Anya ka diti bagayo, nanang. Ay na, mababain kami unay kan ka anak ko. Ammo mi anak kadanon kan ka tinaramid me. Ti panang buras may kadagiti ulam. Pakawanan da kami kuma. Basol ko, siyak tinang sugsug iti kabsat mo amapan agburas kadag iti mulam, tapno adda ila ako may. Pakawanan na kading ko. Apalan ka ngamin unay. Gaputa oray saan mo akanayon nga asikasun ti mulam. Nang runa, nukas dya Domingo. Kat nagbubunas dalat ta. Nagadudag iti bunga da. Idinto ta siyak. Danda ni Jack panawan ti talon kong agpaiso. Agam, naimot latamat nga agbunga dagiti mulak. Aklo na ka nagsakit tinakam ko kada kayo, Manong Bernard, nanang. Ngam di kayag danag, napakawan kayon. Kat sapay la kumatag, baliw kayon. Takas iti ko na ni Padre, tinasayat a tao, paraburan ti Diyos, iti ad-ado a bendisyon. Agtalinaed tayo, anasayaat, iti pada tayo, aparswa. Ken pastor ken tayo ti Apo, iti biag tayo, tapno paraboran na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 5 kan 6. Agtalag ka iti Apo iti amin a pusom. Di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagipem ti Apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nanto kan ka ti rumbang adalan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Kaya't kano ni ading yu a Josel nga ituloy ti panagiskwela na. Kat no nakagraduar matan iti high school, huston day jay. Anya pa'y ayati kayat na. Arapaap na nga road ti agbalin nga engineer. Engineer?
Ayun na yan tagpakpakatawa day di aburidak yun, anang. Ibagayo ken kwa na adakkel akwarta ti magastos iti panagadal na iti kasta kurso. Ay, anak ko, isulaeng ti addaan iti kasta nga rapaap kada kayo nga agkakabsat. Nangina ti agpaadal nanang. Imbag kumaa, no si bibiyag pa'y day di tatang. Adamatin bukod mi a pamilya. Saan kamin a makatulong? Ay, isumot ti ibagbaga na kanyak. Ibaon nyo man kit di ditoy, tatulungan na nila kay kung agburas itinatang. Nay, nakaluto kamot gaya man, Josel. Una nang, tamok ang mabayag kay Jay Balay Damanang Hilda. Wen, tainaw-awir ko pa'y dagiti anak na. Tanapan na binalunan ni bayaw mo, ije bangkag da. Naibagam ka di ka ni Manang Hilda. Akayat kung ituloy ti panagadal ko. Naibaga kun Anya nga iti ko, nana. Mabalin ka di matulungan, nak. Anak ko, maawatam ko nga addan bukod da a pamilya. Saan mo ida mabalin apilitan at tulungan da ka? Kasta ka di, nanang. Ngam no adda ka nuwayam, mapan mo tulungan ni bayaw mo nga agburas iti muula da anateng. Bareng tangdanan da ka. Una nang, mapanak. At dantun pang nayon ko nga ibayad ko ijesquilaan. Sige, manganta nga ruden. Nagburburas kayo gaya man kadagiti bunga tinatang yo, Hilda. Wen manong, imbaglakit din tadda ni Josel at tumultulong kinilakay ko. Naparpartak da nga agburas. Wen nga rod. Plan wak metek pagapas into no may alawas. Ayabak samet ni Josela. Ay katwan manong, kapigpigsaan na. O, kitaam, nagalisto nga agburas itinatang. Wen nga rod. Ay, mapankuntuman ka sa Rita iji balay. To may mat makigapas. Ay wan, manungay ti itangtangdan nyo kenkwana. Mano? Kaya't mo asawan, saan nyo atangdanan? Ay namanong mangyawid tulaangan itinatang asidaan da kininanang. Awan kwartami, tanagado ti baybayadan mi nga utang mi. Josel, agawit kan? Un manang, tawan kadwa ni nanang ijibalay. Awan ti maitangdan mi kan ka. Ha? Awan, manang? Awan, mangyawid ka laangan itinatang. Uray sa nga sa kuno kayat mo, taison titangdan mo. Aguray ka man. At daman damagag kan ka? Anya day tama nang. Apay, kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Taday tatibagbaga ni nanang. Un ko mamanang. Ay naading ko, nagrigat ti agiskwela ita. Nagastos. Awan mat kwarta ni nanang. Iso alipate mo, day tangarapaap mo. Agbangkag kakidi, wenno agtalon, kaskin ni manong mo. Ni mag-Josel da jay magmag na. Ayabak man. Josel! Aguray ka! Nagkapuam! Ijay man balay ni Manang Hilda. Nasayata nakita ka. Sumurot ka inton bigat kata kami. Mapan kami agpiknik. Kadwa tayo dagitipada tayo nga agtutubo diti lugar tayo. Kasta ka di? Umay kamat Adda kalatan dita balayo. Tultulungak ni nanang ko. Ado nga minti taraken na. Si kakit di mat. Saan da kapay pulos maawis mat? Nagado ti rason mo. Pasensya kayo Umay kamat tan Sige. Panunutot pa'y, no umayak. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Talaga dahi ti ay Josel. Nagkrikat nga awisan. Sabay crush ko. Awan sa matirik na dahi to'y at tao. Saan amakadlaw? Josel, nagadumot tanday to inyawid mo anatang. Intad ni Manang Hilda. Tangdan ko kano nagburas. Kwarta ko mati kayat ko. Awan nga min kwartada. Tanagadumot dagiti anak daken ni bayaw mo. Ay,
Sa dino nga tayo ti mabalin ko apagtrabahuan. Tapno makaurnungak iti pagiskwelak. Adda kabsat day di taatag mo nga ex-military ijay ilay. Malagip mo ka day? Ha? Ni Uncle Arturo. Nangato ka no ti posisyon na, idi soldado pay laang. Manipod na tay, day di tatangyo. Saan kami na nagkikita? Mabainak mo't nga umasidag ka dakwada, tabak nang da. Ay nakitam ka din jay dakkel abalay da ijay ilay. Una nang, malablabsak, bukas tang agpailiak. Puro profesional dagiti anak na. Ken doktora mat di asawan ni Uncle mo. So ananam ay tibiyag da. Barang matulungan nak. Ang nakababain mat numapan kakit din agdawat kadakwada, anak ko. Mayak nanang, tada ibagak. Anya day ta, anak ko. Agpagapasak ngaminan, kasapulak ni Jusel. Ibagayaw, tao may naktulungan nga gapas. Ay, adda ka di tangdan na. Kasapulan pa'y ayat itangdan. Ibingayak tulatan iti duwasako nga irek, kumanay day jayain. Ay, kasapulan na nga 24. Takayat na ti agadan. Ay, kalukwan day ta. Adula amin. Pangasawaan nyo kit dain. Nagadwa babalasang dito'y lugar tayo, mabalin ng armain. Ay, adamot nga rod arapaap na itibiyag. Adula amin day ta. Basta, ibagayo kan kwa na, nga umay naktulungan nga gapas. Kagap-gapo ni Manong mo dito balay. Ay, mabalin ka di ka no, amapan mo tulungan nga gapas. Mano nga tatitangdan ko? Erik kanula engan titangdan mo. Imbagam ko maa, akasapulak ti kwarta. Takayat ko ti makaadal. Kasta mo't ti imbagak, anak ko. Talaga asandak akayat at tulungan, amaragpat ko ti arapaap ko. Saan ka kumanga agpanunot iti kasta, Josel? Talaga lang amin nga awan kwarta, dagiti kakabsat mo. Naimbag nga aldaw mo, Angkal. Ne. Sika ka di buridak day di manong ko atad. Unangkal, siyak ni Josel. Ne, baro kagaya man. Umunag ka. Agyaman ak, Angkal. Ay, nataytayag kan ngam iti siyak. Basit ka pa'y idinaudi anakita ka. Akat, kumusta ka matitahan? Angkal, amangan no adda kayat yung ipatrabaho kanyak. Nalaingag nga aggarden. Tapno pumintas ti paraangan nyo. Mabalin ko awasingan day talugan mo. Wano, di gusan day to imported nga asom. Ha? Kasta ka di? Kayat ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, Angkal. Isu nga agur-urnungak. Tapno adda pag-enroll ko. Ala, ingka nga rod wasingan jelugan ko. Tada papanak inton madamdama. Kalpasan na. Linisam di garahe. Unangkal. Mabitlaeng, Jusel. Nangan ka kadin. Umay kapay tagsango tamangan. Tapno da pamigsam nga agtrabaho. Ne, nanang, Rabin, apay? Birbiro kak ni Josel. Imay ka di dito'y balayo. Saan mat? Saan na nagawin? Ay, itay pa'y bigat a pimanaw. Jak amo no sa dino tinapanan na. Ay nananang, madanagan kay man ako nakon. Amangan mo't no napanlaang nagaram. Baron, di anak yung. Saanin ang masapol abirok-birokin nyo pa'y. Naglukon day ta, Jusel. Tasana nagawawid. Kunak ano imay dito balayo. Tatulungan na kang agapas inton bigat. Saan po pa nagparparang apulos day dya tao? Ay, gumurungkuran sa amot tanday dya akabsatyo. Tapay ko magumura. Kayat nangarod ti agiskwela. Saan naman nga ipapilit ti kayat na ta nagrigat ti biyag ita? Dagitilangan babak nang ti makaadal. Taad na kwartada.
Ita apanawan, nuawan kwartam, imposible a makaadal ka. Jenny! Jenny! Apay, mana? Umasidag ka man la dito yan, tadadamagat. Anya ka di dayta, mana? Nakitak ngamin ang nagkukuyog kayo kadagiti agtutubo dito lugar tayo idikalman. Napanan nyo? Napan kami nagpipiknik. Saan nyo kadi akadwan ni Josel? Ay, ayabak, ngam di namat kayat. Nagado ti pambar na. Idi pa lang amin kalman abirbiro ko ni nanang ko, ta saan ang nagawawid? Saan mi akadwa di kalman, manang? Ay, napanan na nga rudan. Oh, naglinis matantoy paraangan me, Josel. Talaga, analaing kagayam nga agtrim itimula. Unangkel, nalakalaang mat. Kanje garahe, ay naglinis. Talaga, nagagat ka. Agyamanak, angkel. Anyaya ti kayat mo alapasan a kurso. Engineering ko, angkel. Dahita ngamin tirapap ko. Kunak no mga sawa kan. Takas tamod dagiti daddo mga agtutubo ita na panawen. Hawan ti sabali nga inarapap da, no saan ang mga sawa. Kayat ko kumamot na rumang ay ti panagbiag me, angkel. Numampay kayat ko ti agbangkag kan agtalon. Kayat ko ti agbalin na profesional. Sabali ti kapanunutam, Josel. Kat dayeta ti kayat ko. Angkel, agsubli ak tumanan, no adda ipaaramid yo. Agawid akpay, tamang anusap sa pulan na kung ninanang. Wait, agsubli kalata dito'y balay. Anytime. Adak lang dito'y balay. Pasaray mapanak ag golf. Kastalangan ti biyag, ti retired akas kanyak. Ay napanam. Tila nang birbiro kakan ka. Pasensya ka, nanang. Nalipatak nga imbagakan ka. Ama panak ije balay da Uncle Arturo. Pinadas ko laang, Anya? Amom, nanang. Tinangdanan nak ni Uncle. Adto'y titangdan ko, nanang. Nay, sangaribo mo't day taig gamaw. Agsubli ak tupay ka, no? Taadda pa ipaaramid na kanyak. Ay, napan ka nagtrabaho, ija balayda. Nanang, nasingpat mo't gayam day jay akabagyan tayo. Apay adagiti daduma akakabagyan ama pandumawat iti tulong. Kat kunada anaungot ka no ni Uncle mo. Tadumawad da lang arudan. Isugal damot lagayan ti dawatan da. Namsyak, sa anak adimawat, nanang. Nagtrabaho ak. Agmaymay sa itan ni nanang ije balayda. Ne, apay ngagmaymay sa. Ni Josel ngay. Mga sawa ka din kat panawan na ni nanang. Agyan kanon ijay ili manong. Ijay balay ni Uncle Arturo. Makigyan ijay. Wen, inikanda kanumot iti silad na ijay. Libre kano amin, basta tumulong ni Josel iti trabaho ijay balayda. Nagswertin no kasta. Kanday tipay basta mamintinar na kano tinangato a grades na, makaamuda Uncle amang paadal kan kwa na, uray kano anya akurso akayat na. Ay katnasken nga rod alalaingen na no kasta. Jenny, makiasawa ka matgayaman. Apay adi mo inuray ni Josel. Saan nakmat akayat ni ading mo, manang? Kayat na ka. Kitno ka na yun nakaadamdamagan no umay dito'y balay. Saan na pa'y lang amin a prioridad ti mga sawa, takayat na pa'y ti agadal. Isukat dayta. Daydi man nga minakabsat ko. Kat, kumusta nga iti panagadal na, manang? Nangangato mat dagitim pakita ni nanang a grades na. Ay na, permiti ragsak ni nanang sika. Ipanpanakkel na nga addan to kanon inhinyero nga anak na. Sapay ko mga rod at makalpas ni Josel iti panagadal na. Sapay kumaa. Ne,
Masikukan samatan. Wan mana. Iso nga agkasar kami ni boyfriend ko. Bayam, tainton o may agpasyar ni Josel ditoy, ibagak tong agkasarkan. Busy ngamin. Iso aman mano nga agawid ditoy. Intulod mo mat diti balay ni Josel, Manong Arturo. Una, kaya't kumat ako masyar dito'y balayo. Kat, kumusta nga ni Josel? Awan makuna ka. Nakananos, kaya nagagat. Nangangato pa'y dagay ti grado na. Nang runa, kadagay ti major subjects na. Bilibag karod kan kuha na. Talaga nasait nga gadal. Agyamanak iti panang tulong mo kuana, Manong. Nakitak ngamin ti potensyal na. Dagiti kataunan na dito lugar may nagasawa dan. Diyak man amo ni Josel. Tawan pa'y matimakit kita ngar-arman na. Santo agarom enton makaturpos iti panagadal na. Happy graduation natin ko. Nagadulakit din ti tao dito'y balay. Jackman amo kada nanang kan angkel. Ta nagpapartida pa'y. Asino ba't nga mintisan na maragsakan? Sikat ti kaunaan nga engineer dito'y lugar tayo. Iso nga ipanpanakal da kaunay. Giselle, kablaawan ka. Ay na, agyamanak, Jenny. Ket, kumusta kan? Adoy, talon ti anak ko. Panawan kayo pa dito. Tagsarsarita kayo pa, ha? Indak man makipulutan iti tinuno. Giselle, naragpat mo mutlaang ti arapahap mo iti biyay. Idida mo. Impagarop ko nga imposible. Ngam nagtalakak iti apo. Kinid daw ko titulong na. Kat ita, nagbaligi ak. Mabainak ko mga umay. Ha? Kayat ka ngamin akablaawan. Naragsakak iti dahi iti apanagbaligin, Josel. Agbaligi dagiti si dadaan amang ragpat iti kalikagom da iti biyag. Kan babaan da ita iti panagtalak iti apo nga iso ti tumulong iti anyaman aganwat tayo. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.